Ka Shillong Lajong FC bat Karangjit United FC lasai kasi kinyami madan banyak ni ya kana amlado nak menta Kalumpung ila kai under 19 Premier League. Karangjit larung syakni kejai kun hadin bakalayo ban kun lupa khat pra point kat ban kaliang kalajong kalayo ban kun khandru point nak hindu sin ya kun baladam. Dakumta ka ika Karangjit kodon kam kalong baka nam ya kai kan biang pura ya ka bakan ra ya kana amlado hanre nak menta ki kena kalajong ban ra ya kana amlado kidon kam ban kun be ya kalai point. Kat baga kenhun kabanwan ban batno dan kabalai na kani ka Kalumpung yakun kadai ka Shillong United FC. Kal hadin bakalayo ban kur khatwe point na baro new sian yakun bakaladam. Hakajing sya yakani ka kedan labat yaka baro sikata da ka kenhun ka babatu yaka namlado jong kani Kalumpung yakun usnam baladai ka nangkiu irat FC kabalala ban yakun ban pendep ya baro yakun bat makaru kalayo alam ban kur khatwe point. Ji per jong kini ki ar kenhun kalong ka Shillong United ka kham klain maka nakaliang ka goal average. Te kumban suya tu ipi ba ka under 19 ka pengilas dang ka sitrik jong banai Jun mentangi la poi atat sya ka klimat ka ba good kamut setang koi kamat ka ba kamat ka ba khadu ka banyak ni atat ya ka nam baningkong bat baar ka ban long ha ka sautrik si sajanya por lai steng ha pedeng ka Shillong Lajong Football Club percaya Karangjit United Football Club. Kumpul syatu kenian kini ki artili ki tim kidang sa astang match kemudian ada bile mar ndri match te bro klede ya kun mar new tili ki match but ka Karangjit United kalayo khat per point ka Shillong Lajong khat ndri point te ki tim ki buan balai basau basan bandri ban new pra kilong kumni Shillong United kawan balai nang kiwirot kawan basau langsning kawan basan Royal wa Indo kawan bat riu malki kawan bat new bat laim khra dak bayo tang point kawan bapra.